Suruputhar constituency long BJP atum Pristha Sanmilana me kapadapo. Indian Red Cross Society atum pen me kepadapon. Pranprilang solong hithia hem kang pupon. Nizangkar biang long ta Aam Aadmi Party asong megarong nangkebang. Haruni Phainer Kebarni Suruputhara constituency long BJP atum Pristha Sanmilana me ingnipon. Labang some Suruputhara constituency BJP atum pensi Jepatir pipon. Me long lehisar poaman pen Assam Assembly Deputy Speaker Dr. Nomol Mumin setami cetong. Lason sekar biang long Autonomous Council IEM Jagat Singh ti BJP IKDC dun me Porland killing karing teron pi Robi rong pi kadom terang pi ceng pencing long atum ta cetong. Me long jasemet ke bang GMSC kang wai aputhaksi cetan cimum padopon. Lapen don pharo phora aplikap disosia tuma ta ke joy pen long le pata ron pon pusinil to pherang ke pen birta nang pale hanjang lang soben Rajibson rong pi report Malang News district committee hin pe pin phat ateng pen Suruputhar Mondol committee pen Pristha Sanmilon piniladak Japralang so culture complex auditorium hall long itum pidolo lapen ladak local committee tin pen wholesale itum chehang lo lapen Pristha in charge space in charge Pristha Pramukh lapun khan an itum chingwai lo chehangsi pinili tum chingwai lo non ke bangji election farman ka chisik lapen polling center tin sitame komat mat arong komat si amen kitu kavi lahe an aputhak tame angtan konani ke damatum sitame ladak election vote ke pawang peji phan lapen vote ke jok Jiafan, athe ahut pen ke EVM machine, ahut pen ke ballot, lasi non dhubang ke ballot paper pen sa ko jok tuji, lasi la ballot paper long ke jok kadu kavita ke jok thek Jiafan, la pen pidong arjana long, kudum arjana long, vote ki pi pen ke ongdung vote pen Suruputhar constituency pen tame itung ke chepa hai fansi pin nitu kachingwa. Angke pini labang some long pataron pon bangkana bang tuan pini la pataron pon sa pini laso our side laso Sanmilon long our side do pena jok nitu Suruputhar constituency ladak saphapani pen ha surhajan an 544 apata pini nitum ceremonial itum ron ponlo anutin bhange pini pajir athek derlo tapi anutin bhange itum hang ete betenon ceremonial isi pini pedo ponlo kadu wepen bang koine bang thongkep ni atum family itu kata kota pajir tangki da sabota ke ban la election aprang am rontang labji son chisik do masa apota ke do et bethe pini ke ceremonial ron chot bhange apota ke kon 554 apota ke man et lo lituma long sidolo bethe laso ki bangke pini anutina bangke banang dun etrek derlo lasi ladak local committee long claim bang tu bang phia tu phangsi tu chipa jer chot pena dik pen kadu Haruni Phainer Kebarni Red Cross Society asai Hemalong B Humankind Pothipian Ponsi Indian Red Cross Society Karbi Anglong District Branch Hinpan World Red Cross Day and Red Crescent Day 2022 arni talon pon Indian Red Cross Society Karbi Anglong District Branch Kongchun Bang Borsing Phangchua Hinpan se mei jari pon lo alohi aman pen ADC Rajeson terang lapen Assam Gaurav Khorsing terang tum chetong dun lapen labang solong claim ra pepeda hina hin pen bang khwa bang phetum tami chetong dun pen melong RDP dun jasemet pet labang so melong alang etuma saya mo kedeng ponangji ke claim ponangji asona monga puthak chingwa chingsai padopon labang so sengkana long ke claim ponji social emergency response volunteer program tami along adim along claim pon po ilituma long ri along aningkan bang ta lang ke thepena jok lapen ason so natural disaster jok hemrit ke hino etta dolo lasini litum food relief operation along pen lahai huya hinanat kai ke kera pon thekwer ji apan tame chisik chetang pon dolo branch development program office tame fund kaduri pen chenglok building tower kaduri setame dola sila hai huya kisung puthak kerap kelong ji apan karbi anglong Autonomous Council apan proposal ki pia pan sitame chisik pon do puse kongchun mang borsing phangchua hin pen ningji pon difu pen thorom sing rong fa report Malang News
Aruni Pioneer Keberni Singhason constituency long nit pen kahelo kilometer kre trok so se pranpri lang swalong Karib Anglong Termas Council IEM Amor Singh Tiswari deng pen hithi borwa hem kangpu pona jai mek deng pon labang so amia long Singhason constituency VDC chairman Ken Singh be Manja Municipal Board Work Commissioner Hun Teron athik tisopen chenglok atumta chetong labang so hithia hem kapajir pona jog rada to maning arong no posi pherangkia thengno lam thenang chepaklang lason se hala daga rada kisung doan puthot IEM Amor Singh Tiswari hin pen claim dam ponthu bomji putalam chak chipi ponthu Manja pen Indrojit Teron report Malong News. Alang li ke hakan ni tung Singhason homosti iklem ceng alang li council ini lo pengen iklem ceng ke lani tu lang seperti apa ini sudah kan ini lo nasukan juna lang sebenarnya alang li nanti lo jauh-jauh misal diri pen pasal sila cuma sebenarnya ladak ni cuma habar asal cuma contoh me anihang dak kan me intong siap Pilih siapa tahan setelah holong kita congor konto, dulu an kecepaduka anjir tundo hasil hai maka jinsu kedua palang lima kasih, ko dak cior celang tibin ayam temelang li, nah kilo, hasil nikam ko alang li kacari penjemili tu mang tanke nakerap tiulo, kasih nili tu dak habar ke alang li kambage minum kisi tame segala sona kerap nagerap ya sih nagerap ani kido ani kematha aku mah apa sih nang ya sih bahasa ini cuma ke ini kaki pun IEM sarpening people lo tangga labang so churchulan hemalong nang litu mahi be pitu dis ninga tingkan Turoi lo labang so churchulan hem pini la so hichina tang people an suse kimisen dia pan an sena han bi pan IEM sarpan turoi lo nasinilitum ladak churchulan ilong han kaduk kabin sita me dak misen lo hiluwing konjok plot ko dak pensi akahilo pensa me dak pensi so hichi pensi kolong so nai ko nilitum dak komiti duigi dak komiti duig lo de nilitum malong mensi ponina ko rong lubang ke palutik long lilo sidnon la so hichi ingpui lo nilitum duig ber ko aden bujara ni yong si pati lo boy ke nilitum kaita abang so ahan mang di ber ko Tezpur kar bilo charli asong tum ningkan surihini rain kore hini pen ningkan surihini rain kore gathom ana farman ar puki miga chepek pon aruni Pioneer Keberni Tezpur kar bilo charli asong tum ningkan surihini rain kore hini pen ningkan surihini rain kore gathom ana ningkan farman afan ar puki miga chepek pona jai mek deng pon labang some Tezpur Law College adung ke do taekwondo hemtuna longsi padupon me along Tezpur kar bilo charli asong bidisar Dr. Sarlong Birong hang Tezpur kar bilo charli asong me phubarim Hobart Hanse Khonteron Tezpur kar bilo charli asong kongchun bang barim asral bepen cheng lo tumta chetong dun mialong kadu kabe chedon sarpen sartunge timong aphan mei phula pen durgesor kro aphan kong chun bang kimiar pu pek ponlo lason salang le tumpen an parta ke ong dong atum aphan arpu pek pon thulo arpu kimi ke pe gajai megalong Tezpur kar bi lochar le asong kapang tang ponji aphan ta bidi sore chepa choi pon news desk report Malong News. Aning ke hangpen pharo sose arada tomar phekabe ke odum aning klaret kamat hamesan mani rapan Karib Anglong Termas Council a election along parjap dunji pusi Aam Aadmi Party asong North East I in charge Rajesh Sharma pen pangdak Nizang Karib Anglong arlota Aam Aadmi Party atumta langke theason se men menang to sailo lapen penangan adim ke ingdang bomlo aruni Pioneer Keberni men Aam Aadmi Party atum Nizang Karib Anglong arlo nang to sai pen ke do amai long pharo amoni ratum chetong dun pen ar phekabe ke pe chepduna sai klem dunlo Aam Aadmi Party Assam State Committee Klembang Phu Bhugeshwar Siam Organization Secretary Victor Gogoi General Organization Secretary Musabir Chaudhary State Mohila Morcha President Anurupa Boro Ruksana Begum Najma Begum lapen Karib Anglong District President Mintu Gogoi Nizang Karib Anglong Amepho Nanji Yadav atum chetong dun Mayalong Karib Anglong arada kisung abuthak RDP Ponji Pusi Rajesh Sharma Hinpen Pangdak Pon News Desk Report Malong News. Sominder piara ni Karib Anglong long ta prek jamadim katalondu
aruni phainer kebarni ke Somendar Piarani le labang suarani ke pirthe dangalong ta International Mothers Day pusi talon ponlo ipi hello ar na athe ipi se phan nang ka pahachi lapen kereng aja kong nang ki picheng ngaba la sojok si ipi phan kai ki ta kaching honaning donang ji pojok si Somendar Piarani ta kapadupon la soteng saruni phainer kebarni ke Karbiang longalong ta per exam adim Piarani talon dun rinti la son se Assam Assembly Deputy Speaker Dr. Numon Mumin Sitami Piarani along pache tondun si apuya phan kanghon palar do ponang thek chipaklak lapen thu Karbiang long Autonomous Council IEM Jagat Singh ti sitami apuya phan labang suarni karchu chipadupon pusinil ta pherang kepen birta nangpali lapen thu ni hang Karbiang long lang chithing Baptist Church along ta Piarani talon dun haladag Reverend Kamson rong phara hin pensi Piarani aputhak than pajirmi pon nijang Karbiang long Amri constituency Omsawai Model Presbyterian Risonimso ami atum penta Piarani talon dun pusinil ta pherang kepen birta nangpali labang so jaimek Ferenjo Teron Rembi Hanse pia tumpensi cipatir bi pondo jaimega long aluhia man pen Dorios Hanse cetong dun Somendar Piarani abirta nilito aphanang ke palia tumlake hanjang lang Soben Rajepson rong pi Om Sawai pen Bong Imron pi report Malong News. Tum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.